četnicima, vojnonačalniku, dragoljubu i svim vojnom jego, i sotvorim vječnuju pamjot. Da im duše prosti i neka im je večan pokoj, neka počivaju u miru. A braćo i sestre, svi ste pozvani da stanemo ovdje ispred spomenika, da napravimo jednu grupnu sliku. A čim se to završi, poći ćemo ispred, odnosno u unutrašnjosti hrama, gdje će biti posluženje sa žitom i sa pogačom. Svi ste pozvani da se poslužite sa žitom i pogačom, a kasnije nastavlja se sa drugim delom programa, a to je ručak dole u maloj hali. Svi, znači, molite se da priđete, da se zajednički slikamo ovdje ispred spomenika.